Wa Tala Fou le amatanga fo le nei masina I whaupoponga o Tala Fou le video Samoa. O le sole ua whatanu wai le whelo inga le pāne Miriama tai o le wheterale mastete a o ilo ai le kāpeneta mata aupe whatatau le sawa ina tamaitai I te tonu le tenu. O le paramia Anthony Albanese lo whelo ai nei mataitai mai stete ma territory tala noi nai se tasi o tū la whono na amata wha mamalu I Ausetalia I saute I le pōna pō. O lo fita wa ina masalo e ono tala noa I loi I manisi tū la whono e malolo si atu I anga I saolawa I tūlanga ea a fiai tangata mai lunga o penga ta whailangi. O wala wina lea whailo inga I le mai au le vai o le whaita wafo tangata o au wai solo te te e vaenga ese o Ausetalia ma whina wina I se ngai o inga e tu iti ai le sawa ino le tu pao te mai tai. O iei li poti wa ta ua I sidia ma le iwa se lau miliona o whailo ane le panemia o le awhesoson iei I le tau mawhainga o se tali o le whaafita auri I a whaititi ai sa wanga I te mai tai. Wa whaino mai le Qantas o lo whaia neisi su enga I whaapapawe I le latou app. Wa lipoti atu e nisi o lo o mawhaiona I loa atu ai whaamamonga o isi pasese I lunga o boarding passes I lunga o latou masini. Lipoti le 9 News e fōringa na mafua na ria e le tūlanga I le mai au na update pe toi whaafou whaamtalanga o le app lea a le company ba lele. Whai mai I latou lo whea ngai mara suenga o le tūlanga ua wha le tonu ua mawhaiona I loa atu e isi pasese whamatalanga e whaatatau le vaenga e whai malanga iei isi pasese pe o nā fia. Whai mai le company ba lele o lo ngaru e wawenei ia fō ia le tūlanga. E to rua li ia wo moria ma le atutura I whamsinonga I morianga o le ngoi ma whala au whasaina e meise o le mauato le tino mariwa se tamaita I taravou se whale North Bondi I le tai ao na nafi. O le isi o ila ua ie to rusu ruatau sanga na maua leo I Hardy Street ina ua maua leo ni whamtalanga whatau se tamaita I olo I se tūlanga whale tonu ma eu I ngā ruenga whasosoania paramedics pe I taina mariu lava si e tamaitai. E le whamautuina po oi tonu lea tamaitai e tele tonu pe amarasfuru I watau sanga le matua. Au whai esu enga moreni I le toru surua tau sanga ma wai fo I leo marakala mai tasi o le aisa mara au whasaina po eina mai e roma seisi e toru su whatau sanga wa mōria I le umia o whala au whasaina. O lo whatadia su enga whasolo leo I nei mata upu. O se whalawlawe tele tau ta avalina tūrei mai le M4 I le tu I sauteo le whaitua Wentworthville I le so wa vai ai le poloko vaenga ma le tele o ala tele ma ua whautua nai ma lau whaita avale ia alofia lea whaitu. Au le taina sfutasi le tauna nei la wa tupul whalawlawe nei le M4 la tai Cumberland Highway na tali atu I eita avale le wharamai fui muma se vaale le helikopta mo le Sosoani pena ripetia le 7 News. Tō tasi tangata na whai eitong fitinga le nofuanga le wharawlawe ma ro tali ai seisi ripoti le tamai. O lo tāpunia le M4 le teminei ma ua poloka fo I au wala la latane au whataria se ripoti le reo le mafuanga le wharawlawe ai pe yeini soifua wa fia. Ma le tala muri, o whamataranga saratua e whatatau nisi na asanga o le ala asia se tasi o whaia o ngai longa o le lakapiliki e Ausetalia e fōringa le atau nuu lawa ina uanga I ese mai le whaia o ngasaya I se tasi o kalapula vale I sini. Whamaria mai le ofisa sini le South Sydney Rabbitohs, Blake Sally, le ripote le 7 News, o le ale whamai aina le sailingo seisi whaia o nga fōwa le kalapu, a ele I whaatala noina le ri whaia o nga o Wayne Bennett. O le whaiaonga na yeita ruai le awa Jason Demetrio, whamalolo a o Bennett ua lua nei tausanga o whaiaonga I le Dolphins. Mo li putio le amai a lea taimi I se taimi e le o toe mamao ma sa ia whasosoani tele ai I le amatai no le kalapu fōu lea I le tālonga. Sa ia I fo I mua Bennett I le kalapu lea le Rabbitohs ma e toa tele lo talo ia toe fo ia neia I le tofi whaiaonga. Tala ia na video Samoa wa fo I lau whaafonga mai I le neia sarulu tātou tue whairo e fo I le asoa tai au I seisi whaapoponga manuia tere whea o mga ruenga o whenga ei mala tunu whaasoi fwaya.